Ka dorbar snong golfling kalapan pawe kejing bitar habai day bat kejing penyang paya bat kejar hapolo hajan ke CRPF kam. Nakaling uba Michael Heck uba day orang ba snong jong golfling habai keren berkinong tok kebor lapan pawe kejing dom ya kejing le jong ke smart city bantung paya mat penyang jar. Kani kejing le jong ki nakaliang jong snong kamla pan penyang dalai lay hakaba nakaliang snong kim shem tip ya kani bat klem kejing itrai lang jongki la supen yang ya kini gipaya. Pi nukong sabi ngila iwan tak step nakalia ka dorwas nong gafling gila don lang secretary assistant secretary berkirong badong ki official boro gila don lang ang next ni kajingli yung smart city kani ban siang ini ka jar ni ban pele ini gipaya kani ka along ko kabam priang kabam la along at least wa bikin le no nakalia smart city ni petip ka sinong kani wan kunjok ti ni ka sinong bagi nyetrai angkat lang. But ya kene kam mencisi ngala di discuss baru Emily ro nakaliang Emily ro ngaba nakaliang kesino ko bibele apun prabi kene ya kene mut ngi iPod city yo ya ke smart city hapo city yo la ka persangi ne kam pun pra nakaliang kesino ngin prabi kene jung maham ka bolong tengi abe beli ka jing kere kene ka jar hang ne kala akta ketika nala jungi sharu station deng beli kene nala jungi la adung teneng kawan sene ya kene ngalungo bar ka we ka pludi kene kala de bu scheme ro kene second phase kala de bu scheme kene bai kene ngam tap slap begin island ini ki hokos begin yo ban shong hang ne ki hokos begin yo shong ne begin clear kene bakate ka pulu hang te kalong ka beautification kalong ka jingi tenar ta ka beautification la bu na kaliang ka pludi begin la pdio scheme ro kade nru krur tam second phase na kaliang meli ro la pdio ar krur tam begin tap slap kene berkati shalor begin peditanat kene ka pulu taba karukum le kene ka smart city kene karukum le tem sowi ha bang nuru nakata ka weiro i nakaliang secretary de meneka tu ilawan ila kren de kongo iwan train ngingim dan juktip like iwan train ginong to la kitu gim deju ginong to ila digi agent jong no alun ki agent iwan train arbaji la biji min mustep iwan ki peniang wi di paya ku yu bai tala kata nakaliang kesnong ila maham tege gitu kontraktor ro la iwan menteri min mi la ka ja i kiro nakaliang do rasnong kamba clear lari beri persangir sundan ina postio kamle nakaliang dorban kan pral kan boro ban nakaliang wa melir la de franchise lari discuss banga uang ba de ban prabe imde ban sha bigini smart city big kan kumre kai ke jummat ke smart city di ban peditanat ikas je ke snong ka tha ban peditanat kumne se kusiang mene ka jabo jaman nganalam le keimle wan kan di discuss ba ka snong lari discuss bar ka snong ise batai kan hakanur kam kan ngapenya tentang kebabun ki kam kumpludi ron sa uladai kan dia ulade bu ka scheme uploadi udai kan ko hak bun keren ni smart city udai man ada jing tho boleh boro hapai ka sinong boro lara fi mi don ta ka bor ban shong apa ko suki mi don ka bor ban keren ni ta ai la udor ban sinong kan bu pe ji mu hapsu boro udor ban sinong boro hapai haple udor ban sinong hapai udor ban sinong boro at least ma fi ka department fi abu ka scheme second phase kan ar kurtam kari ka kamram ni fi ban keren smart city ro ban tho sti kam de ka kamram ka dor ban kan wan siban ni kani mentala laisen bawan banta kan ni ka las ka jumaham ka ba ada kimeng ikane menta dan kalian dorbar kan take action ke ba ba tangi tai ku blish buat tim objective area ya ke jingle yang ni smart city hang ni ru kiwan kile hi ya ke sinong competitive area at least kita wan competitive ke sinong gila ben batai na kalian emeli ru ngilai kundu emeli ru objective kadang ka last time ke bladep ru hiasna ku ni upaya hang ti halor na kalian emeli bat ka sinong lai dengkat ngla pensangi ti ka kamang tai dan dari pensangi yang tu matai lai sedang so hang ni dalong ka bamla berpediang kan berkawir dengan solungo begini kibri kontraktor ki bon tray big tu arbaji la biji step te kimdi ki kontraktor tu ngai pi kembang pi lari ki mento lari ki agent jongno basuban berpendap tang rukom dari central scheme berpendap tang rukom ya ke scheme malai ki baro la ndo pedi belale ble ban safar darbar sinong ek lakata ngak kunto igalia ya pludiro na kalia pludiro ka diban take action ka dir giban tho smart city diban persangi ka dir kala don scheme lupa ka second phase te bali na kalia pludiro mla take action tamur kala along namta mur batrai ka ni try la don tagi high level ne ginu ki ba ma de ta kada la de ta kada mur kini ki kontraktor bari ne kini gimde kontraktor la di agent ki dalal suppose kala de mta dela da kenpi karka smart city ba pentre yang ne nakaliang pludi ke bladon lupa ke steam hang ne balik kemla ban persangi balik kemla ban keren ba usunong baro un pe usunong baro un le usunong tai ti suki ro jong fi asyong usunong kan kamsung un pe usunong kan baro bar ko wir tentang bang fi kano development bawan bakanaru usunong judun jikti pra
kat ke smart city bo 1 the 1 kan menji konsort bo shulong peni kan batai ngi ke bingin le ngin batai kan ba hab kumta biya wan le ka grill toy pile ka badan kam ngim khang tamakan ikani ka kam kani kam wala di post up sai ngim bam plot baru gi nong song stik ka jinge la sai ka blim kan wan kan wan ka sinong sinong umpet orang bas nong umpet sekretari sinong kino kit kam sinong kimpet sa kan no sinong kinle gi kiwe kin sa kan no sinong dei ta ka daw ngi long ba nang ni skmat ibet kono kam ka wan hi ka kam development baro ala kim wan be lamba ka sinong persange be jadi haji sisa shua bikin le ini ka smart city ru kidi ban wan banyi kendu ika sinong ban nakaliang ka sinong ru gin ong ba liso tu ka kam technical kan dia mangi ru gimla ban tip at least idea tingi don em na ik kami na ika ya kanala ika kam tip ba ka sinong at least kita sedang kini ka kam kidi ban sedang benang te na sedang ini ong sedang ter ngim khang ik development ngim khang ik ika bikawara ka smart city ka scheme tamaka di bandong daga lintigan mla kan ban ong tang bawara development tang bawara scheme mencuthau no surak mencuthau no sengking wan lembaga sinong ke menyekran rengkat ipriang ke development beling ipriang baik yang smart city ke development ko ora ke biang tamakum ke development bateng ipriang ke bancuan bancutrei siteng nang ni siteng i tapi jinjar ulu stegen tengata ide deh balik ke nono statement ru sedang kan ba beling ke area ni babam plot ba at least ngin like na ka plot ru berkejingli jo gini mentale ba pelek gini lagi tempat ni mata poslap dite labam lupa ke plot bon nakaliang deputy chief minister itip yang ni ila ora skim rukrur man penyo man penkelai yang ni ka pulu bi ka beautification te manta ka beautification kan long ang te manta ka block kan manang ni ka jingli era ka along ye borok ko gan manta ka dikate ila ora ka beautification ba internet bangin pendai tau hai mas ba internet nakaliang ka sinong nakaliang wa meling ila itre rengkat ya ku blay deputy chief minister bla ora yang ni borok te malong ta ka lembaga ni ka smart city tang so kala deko kata ar kumlong kan kemde su beautification ka along ka dustbin ban petip ro kimwan re kiwan buang ai fite kiwan bi min miet kiwan be ben pentrei be ngin tip ide mestep ndala apoi ni ginong snong koi complain ba ka smart city ka lawan ban le gini bro kami ha ke la da pikwa ban le da mu gini kana lang ni le da ka kom da ba biang kan snar ba bagen manta khenji ang ni piwan tap ini ke jar bu ni kani kom tang ban dep scheme ngako mau last time ni ngidang long extip membar magi jo ka snong nang long rong bastung berem piwan pentrei ke scheme jo jurum kila sutrai julum batu por baga nakaliang ka dorbar sinong nakaliang urang ba sinong nakasinong kimdan ke jingkit kli ndi ke jingkit kli la long no kimpetip iki ila trail julum manta pe kanong i fees mengi ke skim juga jurum bla pentre daga urban munswa adung ila bam shubam daga jabo jaban kanala baniat mdan shu tang pendep ke skim la chuan la chutrei klumar lo safar mono long song sinong syakno dorbar sinong bempit kia jadi daga daw ba manta ngi wana ke jaka ke spot ba ngi shimbe daga ila da kano development ko war sinong da khamman hi lembaga rong da ka darbar sinong ngim persangi be ngim syar bentrei ngim don kam ke development bakta yu paj ba ngidon kam ke development bakan bha yu paj ba ka jumento yu paj ba kamdi ban muara ke development tamban yu anong kontraktor ban don juga anong jung paj ba balik kim nya pha lang da ka jung tho sa internet sarkar la kata manta kenti te ngakrende la kim ko ngu apostio kim ko ngu nakaliang ka joka darbar sinong ngili kendu chief minister ngin kren daga rukam lara ki sum ki sotu ila sotu bai tagi high level ki trading habi kendu yu chief minister kam suk banye kren pi la de pide kama ta dorbar ka diga bor ka dorbar anytime kala ban persengi kano no kamro kimla nang ba ayu ka dorbar ka diga ayu ka dorbar ka diga kli ka dorbar sino ka diga pa di kmi to ka sinong lara fiura kano no rada kam man hi ban khang ka dorbar kimla ban le ero